Re lebogile Mr. Mosoletsi. Me ke tse monana. Ke tsere monana ka kwano. Tswela ntate tse pedi hela kere. Okay. Bagolo santhane ke riane. Ke o le ikokobeletsa gore ke dirise the King's language. Ke a le kopa. Tautona, I don't know whether this is going to be silly or what. Me Tautona, I saw this post ya gore leta mahalape. I'm a 22-year-old from Timapula. I made a point that I come here Holema so that I'll be able to be in this grace in your presence. Tota Tautona se ke batla go se bua ke gore I don't know, but I'm feeling this in my bones. I'm feeling this air of freshness, of brilliance, of humility, of renewed hope. Mo rona banana. Gore le monana yo tsang tshima pula. Le ena o ka lora gore ka nna mongwe motho. Gore le ena o ka lora gore ka nna Tautona ya ka moso. Irile ha o bua maloba in the song speech, you tule mahokwago aitaya mo boteng ja pelo ame. It hit down into the recesses of my heart. I felt it in my heart. And I was like, oh my God, this is our new Botswana. This is a new hope for bana ba tshima pula, banana ba tshima pula. Sa boelo se ke soka go sekopang Tautona. Ke taha mo boelong tsa tshima pula. Ke go kopa Tautona gore ere mo lenano la gago o re etele go tshima pula o ya go re tsosolosa banana ba tshima pula ka go re inetse ga re sa thola re bona re ka nna bangwe batho o re tsosolosa Tautona. Lastly Tautona, ne ke go ikopela if you can only give me a hug. Re lebogile monana. Re ka tsamana rona. Batsadina kwa rona re sila ka ra bua rotha kereng. Ke dile ke supa ka di-category tsone tseo ke tsere mogolo yanong be ke ta ka tsa ngwana sekwele e be nna yena wa bohelo. A ke supa kae ha? Bagaetso yo ye meng ha ke moruti Tebogo Samuel Papitshupo. Ke a leboga tsatsi leno hore ke be ke le ha Tautona ke a go dumedisa. Ke itumela hore ke be ke le ha ke go lebile sega tlhogo le matona a gago yo ke motoetseng thata ke godile le ene re robala kobo e le nngwe hela ke ramogapi. Ke itumela go go bona tona ya modimo kuo wa go segogatsa ka go segogaditse mme hela ka bokhutshwane Tautona boemong ja baruti le diphuthego re kopa gore molao wa 150 members wa go registera a ko boele morago. Ke kopo ya rona Tautona wa rona e se o ka re golwa le dikereke re ha ka modimo ka Kriste Jesu. Sa bobedi se le gore nka hita ka sone ke gore di certificate tse di batiwang tsa di theology gore o nne le ministry o bona le theology ao batho ga ke ga nna ke ile Bible school ke tsene class ke ile Bible school ke apere dipurapura mme
tautona wa me le matona a gago tota selo se ga se sone se se re isang gope go na le banna bagolo ba e leng gore o bona gore monna yo o ke monna mogolo o ka etelela yaanong theology wa e tsaya kae jaanong ne ke re tautona wa me kgomo a go le go sekaseke bogolo go registera phuthego e nne 60 e seng go ya go heta go jaanong re gano tautona wa me gore ka bokhutswane ke ya bogelo ya bogelo ke gore goga setšhaba sa gago jaaka mmoše re banna ba gago o ngwana wa rona re goge tautona e re ga o ise o tsene mo setilong se ke ne ke bua thata le Yandane Boko ne ke na le ke re a ntirele appointment le wena ke ne ke batla go bona before o tsena mo setilong mme ke leboga modimo ka gore ke hongwe tsene mme re ga dira arrangement bo setse yanong wa tumetse o bo tsena ke leboga modimo ba go segoatse re a go rapedisa bosigo le bosigo. Thank you, God bless you. Thank you moruti mme ke tsaya ngwana sekwele batsadi nako rona ga re masenta ka ra bua rotlhe tautona ta bua tata re ta re na le nako gore re bua gape ke a kopa mme ke ne le ngwana potso se pedi nna ka kere dumelang batuteri motereta go ke ikobile ke le moithuti go tswa ko sekolong sa Madiba Senior Secondary School ne ke batla go le lebisa dikgwetlho le mathata a leng gore ra ralela firstly ele a infrastructure tikologo e leng gore re tlhola mo go yone re ithutela mo go yone it's not conducive enough ha re kgone go ithuta ka tshosologo because firstly the sanitation does not allow us to be learning at that moment. It's not conducive for us to be sitting. The infrastructure is very badly devastated because there is limitation of things like tables and chairs. It limits us when we're supposed to be learning because for an example, during classes, some students do not have tables in which they could write on. They do not have chairs which they could sit on. There is shortage of food ko Madiba Senior Secondary School. Mabodara a kgona go nna a sa je because there's shortage of food, and my day most of the time re tswa ka lunch because we're not provided with food so that they can provide for the day for the border scholars. Thank you. Neke make it say ba holo ka kwa ba la babedi ntatele mme ga ke go nela ke a leboga tautona santai ke batla go leboga tautone yo mosha yo gorogileng leina la me le bidwa ke bidwa go te amogelang dijisiwa di sa tautona ke me hana ka khanye le ke utwa le bua ka ne ya ditsha tota ne le gore tota ha ke to bua mme ne ke emeletse le gore ke na le tshesego ke na le seemo se go se bothoko mo go nna yana ha ke utwa le bua ka ne khanya ditsha ke na heletse e be khobola le gogo e dira gore yana ke helle ke buile tautona nna le seemo sa ditsha mo mahalape irile ka 2015 kana ka apply ke bata setsa a re santse re tere bewe e be go simola go tere bewa ke phalape me ra apply mo mahalape ke ne ke apply go ra disele mala ba ha ke tsana gape ko land board ke na ka botsa ka setsa teng ke re ano di tsaditsa magape ga ba re ka re me sentse re toba gone go phalape jaanong tautona mongarona ga rena le ha ile yona madi a thang re ra go phalape mainantsa seo jaanong mongame ne ke kopa gore seemo se banka nngwe re se ka sekele ke na le tshesa go lene kuto bothoko ene ke na le yone tautona ke na le seemo sa gore gona go lapeng go jareteng ya botsadi go thata go bokete ke extended family ka ne dingalo go thata mongame tota ra kopa ka ikopela gore go bothoko tota ke ne ke kwata se leng se tsha mongame ke na le bana ke tshotse bana hela ba le 7 yana go nna go na le go thara a go nna senta mongame ke lebogile mme bua ka pelo ye bothoko e go thammadi mongane ke be ke nna le seemo tautona wa me ke sone se ke reng go kgobotse pelo ya me ka ne ke utwa go bua ka teng ke na le seemo sa gane rra go bana ke setse le ena bana le ene re o yanong o na le khothakhotana le nna o na le gogontshentsi ke na le ngwaga le ene ke ngwaga bo 18 ke ntse ke tshela le ene o taba a mpharasa ke re ke nna ka ke re ke a hirisa wa mpharasa
yane ke mo lapeng la ga mme go bokete go thata le gone ko o thubile difensetere o thubile mabati tautona le bona mo lapeng ba re ba nko ba mo lapeng ga ke itse gore ke dira jang tautona seemo se ke seemo se e leng gore se botlhoko ira mo maphakeleng a gompieko tautona o ne a goroga masigo a sa ga a tsana o tsene hala a ba betsa lebati ke ne ke robetse be ke phadimoga ga ke phadimoga ke nna ka marago e be e le gore o lwantshana difensetere o thubile difensetere a ba le ka go tsana ka yone be ke phadimoga ka kutlwa botlhoko tautona wa me ga ke na boroko ga ke tshele sentle le bongwanake Tsetswe ke a kopa e tshware me ke ne le mme be ke ne la rre e tebe le bona ba bogelo ke a go leboga motsamaisa tiro a retsaneng man ke leboge tautona hela ka gore la ntlha re ta itumela kganyeo ya gago kgosi tshipe gore o bone wa bona raeso tautona mme a kgabolela kwano raeso nna ke tlile go itumela ile 2014 to 2019 wa bo le mongwe wa batho ba re tsamayang mmogo re a mo diphuthegong tsa mahatshehatse mme ke sa itse gore ke tsamaya le tautona le mothusa tautona jaanong ke batla go leboga batswana gore bo ba go neetse boikarabelo jo le mo go jone gompieno ka ga re go itseng ka teng ba re tsamaileng nao ka teng o motho wa morero ga ke bue ka kgang tsa sepolotiki ke bua ka kgang tsa botsadi re le batsadi ba gago mo motseng wa Mahalape re itumeletse gore o bo o tlile ko go rona mme o tla go tiisa mahoko a tshologetso mahoko a e leng gore ne re ntse re go utlwa ba bua mme yaanong batswana ba go a neela gore o tle go bua le rona o le motsadi wa rona o le my boy mo Mahalape go tswa Thosa number 1 kare that's my boy ra ditshologelo tsa gago re dumela gore di tla diragala mo pusong e ntšha mo Botswana yo mo mošwa ke a leboga batsadi thank you mme ke dumedise tautona Gideon Boko ngwana a molekana ame we struggle to get here re ne ra nna le dikgwetho tse di gakgamatsang le ba bangwe di-veteran tse di gale re bararo ba sentse re tshela kana ba re mo botshelong but re ne re lwela letsatsi le 50 years from 1974 fighting for this day re tshwengwa ke mapodisi staying in jail re tshwarwa because ne re bua ka the human rights one thing se ke batlang go sa kgolela ngwana molekane tiragalo e diragaletseng ko CKG no e ke yone ko CKG I congratulate you. I want to tell you one thing. This is a republic. Under the republic, you as a Republican and as a Republican, we've got only one republic. Me, we had this mokgwa marginalization. Bangwe ba tsewa ka itsholelo le letso la bone. It's not the policy of, it's not the constitutional right. Thank you for that. Two, I'm very happy. Ke bua ka tse pedi tse leng gore ke a di appreciate. Ministry of Health. Health for all. Bagaetso, Reboko, batho ba sule. Botsa rona, ba ba kwa dikgaolong. Ba sule ka go thoka koloi, ba sule ka go thoka the ambulance, kira dipilisi, ba sule ka many areas.
ba bolawa ke carelessness ya goromente yo na le teng ha o ka ke wa mpolela gore I want to tell you a short story sene sa diragala I was a council by then 1910 ngwana yo ne ragwe a bereka mo Botswana Meat Commission a tshwarwe ke diphilo goromente o nagana go mo thusa Manual Workers Union e ne a gana go mo thusa gato o mothoe o se mo akele mo Mahalabe district thale rauteng re se na hana le teng we contributed 17,000 gore re tsenye letsogo mo ngwaneng yo me unfortunately ne ra utogate ne gapala a ba tlhokagala thank you so much gore health is a priority for this country ya congratulate ya no la bohelo tautona ke ratile the appointment tsa di ministry tsa gago lands and agriculture home affairs and local government and traditional affairs wa itse gore mo policy ya rona ne re bitsa re local government and human rights ya no rare with the collaboration of this ministry batho ba go lema Minister of Local Government a bone gore marginalization ga eyo there is a lot of marginalization and equality in this country some people ba ba tshwara morago a ba sarwa ba ntshitswe mo lehatsheng la bone ga tsengwa dipolasi tsa bahumi this is true and you must know Ronaldo Steve le ba bangwe ba netane we've been fighting with netane lengwe hela gore this independence is not independence it is a cosmetics independence it's not a real independence for this country it was cosmetics for the rich and the poor must banne ba humanegile forever ka gore ke bone ba ileng gore ba tshwantse go a gonna ba bereki ba ba humi this should come to the end ya ka go emisa thank you for that president ra le bogantate minister wa local government ngutile gore go ba ka ngwe marginalization we are rona ba ileng gore rata human rights we are not happy batho ba tsetswe lehatsi go tsenye bahumi ba re sa itse gore ba tswa kae solo se re tshwentse thata thank you tautona thank you minister re lebogileng ntate batsadi ke tsa go ne le yona bohelo ka gore nako ya rona ya sirisile go se go le mosegare mme ke ne le matona ba te ba tsibogela dipotso tsa lona le dikagelo tsa lona ke le botsa batsadi re taema gona ga ka mo session ya rona dipotso di ka kgelo ke taanela tautona gore a ta tsibogele dipotso tse di boditsweng hano di ka kgelo mme re mo emeletseng ka toto ya ka go araba dipotso tsa rona le ka nna se bagolo beso bontsi ne le dikakgelo mme tse dingwe ke tla tsiboga ka bokhutshwane kgang ya state capture gore go bo go na le bangwe ba e leng bone jaanong puso e mo dipateng tsa bone go bakwa ga gongwe ke gore puso e bo e direla dilo mo sephiring batho ba sa itse kana e be le puso ya batho ba ba senang letswalo ba ba seng ditlhong
ba ba kgonang go dira dilo tse di hatha mme ba bona go sa ba tshwenye. Puso ha e direlwa mo matlhong a lona mo pontsheng ha le bona dilo o ka re di sokametse go gongwe la tsiboga gone go la botsa le bo le tlhomamisa gore gone mo go a ema. Go na le dilo dingwe tse di ka go kaelang gore go na le mathata. Ha o bona mongwe kana go twe o mo mokgatlhong le nna mme bo bona di tsa puso di ganela ko dikgwebong tsa gagwe gone mo go tshwanetse go le tshwenye ebile le boleme ka dinao gore go eme. Mme ke dumela gore ka re tla tsamaisang ka teng re tla direla dilo mo matlhong a lona gore le lona le nne mapodisi a puso ye ka gore go nna mapodisi a yone ke go e hemela gore se ke a wela mo di thaelong tse dintseng jalo. Ya bobedi ke a DIS. Ke dumela gore go simolola gompieno go ya ko pele dingongorego kana dilelo tse ne le nanatso di tla ema. DIS e tla nna mokgatlho o le dibelang o le babalelang o le tsang ka tlotlo dilo tsotlhe tse ke ntseng ke di bua gore di tshwanetse di le diragale ke ra di dirwa ke lephata lengwe le lengwe la puso le mapodisi ga bana go le kgogontsha. Ba tata ko go lona ha go twe motho o dirile molato a belaelwa ga go ise go thomamisege gore ka boammaaruri o dirile molato o mme kana wa tsewa a sekisiwe ke gone go bo go ka bonwa gore a mme ke boammaaruri kana ga se boammaaruri. Mme re na le gore hela re dumela re belaela re bo re se re motsa jaaka o ka reng re thomamisitse gore o molato ha ngwe go dirwa ke gore ngwara bo re tennwe kana re utlwiswe botlhoko thata ke se se diragetseng. Mme kana tsamaiso ya rona ke gore re dire ditlhotlhomiso le bone mapodisi ha ba di dira ba ska bata ba setse ba tsere ditshwetso tsa gore motho o molato ba motse ka ba tshwanetseng ka teng ka molao ba letlang ka teng. Mme le DIS tiro ya yone ya go e dira ka kutlwisiso yone ya go tlotla ditshwanelo tsa lona. Banana la tamega jaanong gore le eme ka dinao a ke re le bona go na le bo lesego tšhombo ke banana jaaka lona bo Jacob ke lebeng ha le bona o ka re ba ba golwane ba ga ba le tlhaloganye sentle le na le ba ba lekanang le lona ba ba ka le utlwang botoka. Ke bone a kwadile gate puo ya tee ratwa ke lona re fatshe leno dog a bua le lona so ba ta bua tsone dipuo tseo le lona le bo le utlwana mathata a lona le bo la rarabolola go tshwanetse go nne jalo ka jalo emang ka dinao kgang tsa bana re tlhoagetse ka tsone mme ebile tsone tse ke di lomaganye le dilelo tsa moithuti wa ko Madiba Secondary School. Diemo tseo ra itse ra tlhaloganya mme ebile ra itumela ha o di bua ebile o di bua ha pele ga batho gore ba itse gore go na le mathata. Le ene minister wa higher education a itse gore ko Madiba Secondary School le mo dikweleng tsotlhe tota go na le bothata jonejo go thusa botlhoko gore bana ba saje kana ba saje sentle ba sena ditilo ba sena ditafole ba sena dibuka tikologo e ba ithutela mmogo yone se e ba thusang e ba rotloetsa go botlhokwa gore dilo tse re di ele tlhoko re di tsibogele re di emise ka bonako. Mme ke dumela gore mo nako e khutshwane go tla ba bangwe ba ta gone ko go lona ko bo Madiba ko dikweleng tse tsotlhe
ba tsile go tsibogela mathata ba na le bogole kgang ya lona e utlwetse e tla latedisiwa go tla tlhomamisega wa bua gore allowance le gore ha e tlang teng go raya gore go lebega go na le mathata go dikgoreletsi re tla ntsha dikgoreletsi tsotlhe re baakanya gore ba na le bogole ba tlamelwe mme ka ebile ba na le mekgatlho go botlhokwa gore mekgatlho ya bone e kgone go kopana le ministera a kgone gore a tseye dilelo tsa bone a di tseye ka tlhamalalo dikgakololo tse le di buileng di utlwetse mme ne ke re ke heleletse ka go leboga matshireletso ke mmitsa matshireletso ke le polotiki le le tswang kgakala la mme yo emeng a emetse mahala pe o simolotse ko bokhanselareng a go hela ile mo parlamente a nna assistant minister mme jaanong go na le kgang e nngwe ke ka matshireletso tsela e ya mookane la e bona e tsamayang yana ya tswapo go kile ya tsengwa mo ditogamano National Development Plan ya re tsentswe ko pele ba bo ba e ntsha go twe madi ga ayo go lebega ile gore matshireletso ona a lole thata ko parlamenteng a lwela gore tsela e dirwe mme a itumela le bangwe ba itumela ba utlwa go teng mo ditogamano irile ha e ntshiwa tautona ne le rekgama matshireletso ona aya ko go rekgama e dule go tega e sa tlhole e tla dira ona a bua le ene ka bogale jo rekgamane e le la ntha a bo bona ka gore na itse le motho yo o tlotlwang ebile matshireletso a motsa ka tlotlo e tona tsatsi le ona mo shakgalela a bua mahoko a bogale ile ha hetsa a bathuega ka selelo mme matshireletso a lela jalo e be le gore ke gone a ka dule a tswa a tsamaya a togela rekgama ho rekgama a sala ha mme mo nako e khutshwane a ba re go bitswa matshireletso ha tsena ba morarinya tsela ya gago e tla boela mo ditogamano mme tsela ele ya boa ya dirwa ka selelo sa ga matshireletso ha ngwe dilo tse re na le go sa di itse ha ngwe re bo re di tlhokomolosa ka gore re ba di party tse di harologaneng mme ba maaruri ga bona party e bo bua hela e bile bo ka go buelela jone nkile ka mora ke re matshireletso ke tlo go nna tautona mme ha ke tsena mo botautoneng ke tlo go direla sehikantsho ko Mahalape gore o le polotiki la mme o emelane le dikgwetlo mme wa lwa go itlhela wa go hetsa mme re tshwanetse re go lemoge le bopelo kgale le boinelo le ka ha o berekileng ka teng ka dingwaga re tabo re mo lemoga jalo re sa mo lemogele gore party rile re mo lemoga gore ke motho wa Mahalape yo emetseng Mahalape mme a dira ka ha a dirileng ka teng
mme ke a mo leboga nna mme ke mo gakolle gape mo mesepeleng e ke e tsamaileng le ebile ke gakolle le ba direla puso ba ne ba mo kwalla di-speech o itala ba mo kwaletse di-page di le bo 50 ha re tsena ko mahatsheng go tabo go to a bue metsotso e le meraro ka speech se le gore ha ka se bua jaaka se ntse ke gore ke awara le sephato jaanong tiro e ne ke e bereka nna ka gore ke ne ke na le rega o late nna ya metiro e ne e le go baakanya go kwalla mme Matshireletso di-speech tse di thwaagetseng ke mo kwaletse di-speech le ha tsela la Botswana ne ke re rile mogedi e motse jana mme ebile gone mo gore rute gore le jaaka dithopo tse ne di heta ne go harologanwe ka diphathi mme ha re leng teng ha ga gona sepe se se re harologanyang jaanong re Batswana rotlhe ga gona yo ta kgetholwang ka gore o kile a ba le mo phathing ya gore ha o salla ko morago kana o sa kgone e tla be le ka wena o sa supi bonata le bokgoni le maitseo mo tirong ya gago ha ke wela ka go leboga Rre Mogalakwe le ba bangwe ba ba emeng ka dingwaga ba anamisa molaetsa one wa ditshwanelo tsa batho mme ba lole bangwe re ne re sa sologele ngwe ba ne ba sa sologelo letsatsi la gore puso e hetoge jaaka ba ne ba eletsa le ta goroga mme le gorogile le ba itlhetse ba le botshelong ba bangwe ba ile mme le bone re ba gakologelwa jalo mme ka kgethollo ka letso kana kgang ya monna yo wa Mosarwa yo o bidiwang Pitseng ga o berekwe e ne le kgang ye motho ya gore ke motho wa ko CKGR ko metsi a manong o tsholetswe ko o goletse ko batsadi ba gagwe ba ntse ko ebile bangwe ba bone ba hitlilwe ko o tswa mo CKGR a latile bongaka a ba lwala ka sebaka go bo go raya gore o nna ko a ba atamelelwa ko Newcastle a kwadisiwa go twe ke mothoki ko Newcastle e le motho wa CKGR ha sena go tlhokagala bana ba gagwe le masika ba re ra go mmolokela ko ga bone puso ya gana go thelele ya ko makgotleng puso ile go gana gore motho a hitlhelwe ko ga bone bona bo se thogo ja rona re le puso re le setšhaba go bo go nnagela jalo le makgotla a ditsheko a le gompieno e reng ha ke thanya bosigo ke bo ke ipotsa gore ke judge wa mohuta mang yo senang bopelothomoge le sethogela se gakolodisa gore motho yo monna yo wa Mosarwa o tswa ko CKGR o ka tswa a kile a nna gope le rona le nna nka tlhokagala ko la itse gore ke tswa mo Mahalape ha ke re ke ba masika ba re batle go mphithela mo Mahalape go bo go ganwa go twe ke ne ke nna ko Gaborone a go siame a molao ha ile gore o teng o rialo a one molao wa teng o siame ka gore ha ngwe re na le go ikimedisa ka melao ye sa siamang ye re tshwanetse re e baakanye re bo re
ngakalla ka melao ye re re ka gore molao wa re molao o tshwanetse o diragatse se se siameng mme se se siameng ga se tlhoke gore o bo o itse molao se se siameng wa se itse hela segakolodi sa motho sa mmolelela gore go lomo ga go a siama ke sone se irileng ha puso e simologa ya bo ere di-judgment tsotlhe tsele re tswa mo go tsone ra di ithothlora ra re ga re sa thore amana le tsone ra bo re re ka di 10 tsa ga December ke letsatsi le go tweng ke la mahatshehatse la ditshwanelo tsa setho ka lone letsatsi le ra go ya ko CKGR ke tabo ke le ko le nna re ile go hitha pitseng ga o berekwe monna wa Mosara mme re sa mo hithe hela kana o ntse mo motshareng dikgwedi dingwaga ditshenyegelo tsa teng di go godimo thata mme kana ha re ne re sala re rile ba ga bone ba mohithe ra ba letella jaaka go tshwanetse ebile le selo se se siameng ha ne di gakolodi tsa puso di ne di kile tsa supa jalo go ka bo go sena ditshenyegelo tse jaanong ha re mohitha ko CKGR potso e nngwe e nna gore ra re ditshenyegelo tse tsone ke tsa gamang potso e ga ke tsietsege nna ga ke itse gore a lona ya le tsietse nna ga intsietse go theleng ebile ga ise ko intsietse ebile ga ikita intsietse puso ya go duela ditshenyegelo tsele ka gore ke yone mmeileng mo seemong se ha re go seditse motho e le monna wa Mosarwa kana o hehela mo setšhabeng re le puso re tshwanetse ha re lemoga phoso ya rona re e baakanya ha go na le ditshenyegelo re duele motho yo o ntseng jalo re se ka ra o ngakalla re seka gone mo batho betso ha re dira jalo re nna puso jaanong ye se thogo e gatakang ditshwanelo tsa batho ye se nang mautlwelo botlhoko go tswa re bo re kwala re batla gore ka ngwaga wa 2016 bona gore le re batla gore re bo re le tšhaba ye mautlwelo botlhoko re bo re tswela re nya yaanong ka 2036 nya re tsile go nna mautlwelo botlhoko e seng ka 2036 gompieno ya re tshwanetse re nne mautlwelo botlhoko go botlhokwa gore go nne jalo ba ga rona mme ebile kana ka tshwanelo nna ka ha ke itseng ka teng ka ha ke eletsang ka teng ha nako e leta ha ngwe ya be le pitagano ya nako hela e se sepega ha ke na le nako ke ta le re etsa nna le bua tota le ntsha dilelo tsa lona le dingongorego setsha gore ga wa bona setsha o sa apply tse o iswa phalape o iswa serwe o iswa kae le kae ke dikgang tse re tshwanetse re di tsibogele ebile re di tsibogele ka bonako motho ha apply tse setsha jaanong ha re simola re mo tlatsa le naga re mo sota re mo humanegisa re mo tsa motho ho jalo ke selo se sa letlelesegeng gone mo ga go amogelesege setho hela re beele molao ko thoko setho sa reng a sa re go siame gore re dire motho yo mongwe jana ha ile gore ga go a siame a re emiseng gone mme e nngwe ke kgokgontsho yele yona e amileng go botlhokwa kana kgokgontsho ya bo mme segolobogolo e na le go rotloediwa ke lehuma le go sa ina sepe ga bone ba bo ba patela sa gore ba nne mo kgokgontshong ba sa tswe ka gore ene mokgokgontshi wa gago ke eno e le gore o je gape ke ene a tshwantse a rekile dijo gone mo go bo go paledisa ha gongwe o go baditswe o bo o hitha o sa bolelele batho ka gore gape le ha o ka ba bolelela thuso ya gago ya go nna eng o ithobogela goneya mme ha go na le tse e leng gore go tshwanetse go nne le tsibogo ba sepodisi ba tshwanetse ba tsiboge e ba tsiboga
ka go leka go hema ka gore ha ngwe matshelo a batho a lathega mo diemong tse re tshwanetse jaanong ebile gongwe mo di-police station re nne le mo go teng specialized units makalana a hapegileng a itebagantseng le petelelo le kgokgontsho ya bomme kana kgokgontsho ka bong go botlhokwa gore dilo tse re di akantshanye re te re di rarabolle mmogo le na le megopolo le na le dikakanyo le na le ka ha le bonang gore dilo tse di bakwa ke eng kana di rotloediwa ke eng mme re batla megopolo eo e tswe re e sekaseke rotlhe re te re kgone go emisa dilo tse mongwe le mongwe o tshwanetse a tshele ka phuthologo a tshele a sena poiho a sena ope yo mo kgokgontshang a sena ope yo mo tshosetsang ebile le yone puso kana e kgona go kgokgontsha ha e sa dire dilo sentle mme re tshwanetse re emise kgokgontsho re emise e tswa ko pusong re emise le mo magareng ga rona mme ke dumela gore re tla tshwaragana rotlhe ke ne maloba ke ra ba sepodisi ke ba ra ke nna ha batho ba shakgetse ha ngwe ba shagaletse nna ba batla go bopella ba tla go mpolelela gore ba tenegile ke ba khopisitse ga ke batle go bona ba lotswe ka dishammo a ke re ga ba tshola dibetsa ba batla go tla go nna go tla go mpolelela tšhakgalo ya bone jaanong dishammoko ke tsa eng mo go bone ke bo ke kopa mapodisi ke re ha batho ba le mo seemong seo lona se le se dira yang go go bone le se ka la tsamaya le tshwere di-tear gas le se ka la tsamaya le tshwere dishammoko le se ka la tsamaya le tshwere letsela le le tsamayang go te mo leineng la ga tautona ga le sa phatalele ra le hula nna la meleina le se ka la dirisiwa jalo ke bo ke ba ra ke re ha le tsena go go bone le ta le sa tshola dibetsa le ha le dishamboko le buisana le bone gore la re le batla go bopella le ya ko go ene la go mmolella mahatla a lona a ke re ga le thubi sepe mo tseleng a ke re ga le betse ope ga le tiki sepe le tsamaya hela ka kagiso e rona re tale escota hela gore re bone gore le goroga sente le dikoloi re te re di emisa re bona gore di toga di le thula gore le go goroga ko le yante le go supa tšhakgalo ya lona go go yo le mošakgaletseng kana mapodisi ha gongwe ga ke itse gore bone ba bo ba tenwa keng ha ngwe ga go a šakgalelwa bone ke ra le šakgaletse nna jaanong le tshwanetse le itewe ke mapodisi lona le bata nna kana le tshwanetse le teko go nna yo le mošakgaletseng mme ke sone se ke se bua le lona kopo ya mehela ke gore kopo ya mehela mo go lona ke gore ha re shakgetse jalo a re bopelle hela ka kagiso jaaka re tumile ka kagiso re go bua mahatla a rona re go supa dingongorego tsa rona re sa thubi sepe re sa senye dikago le ditlamelo tsone tsa rona tse e re ha re tswa kwa jaanong re bo re nya me re mmoleletse re tabo re mo lepile gore a o ta tsiboga mme ke a le thomamisetsa go tla nna le tsibogo se se ra gore mo lehatseng le la lona phuthologang tselang ka phuthologo mo difouneng le bue hela ga gona ope yo le reetsang gape le ope o ka le reetsang o ta ba le reeletsa gore a ta a ire eng ka thetso eo ka ga e ka ke a bereka gope phuthologang betso mo hatseng la lona phuthologang le bue mathata le sa kgabise le sa tshosiwe la bue mme ebile ga le bona gore o ka re ga ba go rose sente ko gonne le bopelele le te ko gonne le te go a bolelela nna ke dumela gore ha re ka bereka jalo
re tle go tshela sentle ebile re tle go baakanya diemo di-ministera tsa lona ke tse le di bone ga se beng ba lona ke lona beng ba bone ba utlwa ka lona mme ba tle go taboga thata ba tabogile ga morago ga dikeletso dikgatlhego ditshwanelo tsa lona ke a le leboga batho betso a modimo a le babalela ke a itse gore le rapetse le itimile dijo le rapela modimo le lopa gore a ko letsatsi le goroge le go tla nna le puso e ntšha e gongwe e tla utlwang gore la reng ya tsiboga mme ke a le thomamisetsa gore ye ke a lona tota ye ke a lona ra go dira gotlhe mo go ka dirwa gore dilo di siame mme lona ba mahalape ka ebile ra itsana a ke dumele go na le se se tale kgoreletsang gore dingongorego kana dilelo tsa lona dikgakololo di goroge ko go nna mme ke a le leboga batho betso pula 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 re lebogile tautona re lebogile tautona mme mo nako ya gompieno ke a go neela bana ba Tamotšha motsotsonyana hela gore ba te ba neela tautona se ba se mo tshwaretseng pele ga ka tla dira vote of thanks Tamotšha primary ke kwa tautona se ne se kwele teng ke le ha metsotso e seng ya kana ka eng bonna jaaka tautona advocate Duma Boko a na raba dipotso tota tsene di tswa mo banneng morago ga tekodiso ya gagwe e na buisa jalo banni ba motse wa Mahalape dingwe tse tautona di gateletseng ke gone gore jaanong tsa di amileng ka nako ya gagwe ga se tsa supa gore o na le keletso ya go emela botautona o supile jalo gore wa go gatelela tota gore 300 pula o tshwanetse gore a lebagane jalo batsadi ba ile gore ya re ngwana a tsholwa hela a ba tlhokomelwa jalo ke motsadi wa gagwe mme o ta ba tlhokomelwa ke puso mme tseo di lebagane le lephata leo la thuto go tswa ko modi le tamelo ya bana le le gore lo okametse jalo ke mme Nono Kgafela mo palamente yo e thopetsweng gone mo palamente yone e leng teng ka kwano tautona advocate Duma Boko o tlhalositse gape ka madi a 1800 pula 1.8 a bagodi mo nako ya gompieno ba ba tseneng ke bana ba sekolo sa Tamotšha ko tautona tswang kwa tseneng teng tota primary ya gagwe Kana phalafala la maletona le ja le ikgorosa kgokong e tonanyana e se hata se maibe e le rong ka re tla kwa phala khala motho o monna tautona mongame ke a go dumedisa o dumediswa ke nna senang phatswane sa morwadi a kgosi se bonang matlhong bojale bo a loga a re tsatsi la gompieno phalafala ga ke a tla go boka ke tsile go tsatsanka o nkuta thata motho a le motona ba ga mmangwatururi le bagaka lo a lositse ngwana la a lositse tautona a lefatshe la Botswana motho e ketenaledi ya masaka go phatsima inamolo sa tlhogo tšampa kgala motho o monta e re o tshwere teo o e tshware se monna tia o tseye molamo o leleke tlala ga se tlala lebekebeke motsetse o ja ka lesogo kgala motho o monna o kgale
re meka tšhakgalo tiriso ya ditagi lefatshe la botswana le kgabile ka ditalente re bone jalo maloba le tsile tebogo a sia banna ba le batona maabane le gone re letse re bona dipitse di raga tlhako ko moseja ko egepeto Rose Branch a sia banna ka sekuta le sego tšhombo mmabonta a botswana kgala motho o monna ke re nelwa ke pula mongame tautona kgomo tsa go di tsale maatla ke go bokile mongame ga re be ke boela morago kgala motho o monna By the beginning of education, President Dimaboko was a student at my school. I said my school. The president studied at my Tamucha with a mind so sharp like a razor blade, with curveballs that he stepped on like stepping stones. He is now my boy. Yours is a story of patience. Yours is a story of tenacity. But above all, yours is a story of humble beginnings. If hope was a person, you are. If faith was a person, you are. You have taught me as a boy from our own Mahalape that we can be just anything. Thank you, Mr. President, for the Child Welfare Ministry and basic education. Thank you, Mr. President, for teaching us the power of perseverance and education. I have zero balance on my account. But if I had, I would buy you the brightest flowers and adorn your faded haircut. For you have brought love and hope to our motherland. Rise and rise, my boy. Rise and rise, Mr. President. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President, for being our role model at Tamucha Primary School. Thank you. Legofi batsadi bana ba rona ba dira bontle fela thata. Bao ine le bana ba sekolo sa Tamucha Primary ko Tautona Advocate Dumaboko a tseneng teng sekolo ba ne ba monela jalo special performance ba ne ba kupile jalo gore ba togo mo performela mme bile maboko a bone ke bone gore ba kwadile mo go hapegile ebile ba ne ba mo anela Tautona Advocate Dumaboko ebile ona tsa jalo one maboko ao ke dumela gore ke maboko a ile gore le ene a mo khumile thata mo pelong ka jana a tsene jalo ko sekolong seo mengwe ya melaetsa ya maboko a ke gone gore mongwe wa mmoki wa ngwana wa mosimane o na supa jalo gore gore Tautona Advocate Dumaboko ba buletse dikgoro tota gore jaanong mongwe le mongwe ngwana wa mosimane kana ngwana ope wa mosetsana hela kwa leng teng kana sekolo sepe se go tseneng teng go sa kgathalesege gore ke se sentseng ja se go bulela dikgoro tsa gore o ka nna sepe se ile gore wa se eletsa mo botshelo ke ka go ntseng ka teng ka kwano ke ne ke setse ke tlhalosa jalo gore mo puisano ya gagwe le banni ka kwano Tautona Dumaboko o na supa jalo tse dintsi thata gompieno go tsena jalo ba Madiba Senior Secondary School ko Tautona Advocate Dumaboko a tseneng teng sekolo sa gagwe tota sa Senior Secondary School ko Madiba le bone ba mo diretse jalo mo phuthelwana o hapegile ile performance ba batla go dira ka tsela e ntseng jalo ke dingwe tsa ditiragalo tse di ka kwano motho wetso mo motseng wa Mahalape go tsena jalo bana ba sekolo sa Madiba le bone ba tsile jalo mme re ta utlwa gore a bone ba taka poko kana ba taka mme ba tshwaretse Tautona mo phuthelwana wa go mo supegetsa gore o ba buletse dikgoro mo botshelong jwa bone ke bana ebile se kgatisa ke gore ba ne ba supa jalo gore ba itumelela Tautona go ba tsile ka lephata la
thuto go tswa ko moding le tamelo ya bana la basic education and child welfare le le eteletsweng pele jalo ke mme Nono Kgafela ke dingwe tsa dikgang tse e le gore di teka kwano Taotona ha simolola pego ya gagwe tota kana tekodisigo ya gagwe o ne a bua ka lone lephata le bile a tsere nako e ntsi a tlhalosetsa banni ba ka kwano gore ke eng a le dirile le gone gore batswana ba tshwanetse gore ba le tlhaloganye ka tsela e ntseng jalo ke ka go ntseng ka teng gone ka kwano gone mo Mahalaphe re santse le gone ha khoteng ya Mahalaphe motwetso o lebile Botswana television Duma duma boko dumara dumalana duma boko monkana ko tsharo khale mena kana ke mosimanyana a ke itsila le mahoko Dumelang ke a dumedisa tlhantse be lo retse ke qabanyang ko le molom ke gopola ke sa le mosimanyana ke eme go akgola phorogote ke eme go akgola monna tota kgaola motho o monte Mpente takete ka khole mototegi Taotona advocate Gideon Dumaboko banna ka ditjale banna ka dijase basadi ka ditjale botlo go pusa le dikokoma le ditlogo ka re mpente takete ka khole sekao sa setšhaba motlhola maraka ka matlhale mauta boitumelo mo pusong Taotona yo rategang o pelonolo ke ema ke re that's my boy That's my boy. That's my boy. Karo phorogo tholetso lo khoma thogo se matsutsu ba supa bogale khalo la matsatsa. O mo rwadiwa ka gala ke monna le motsetse. A o le ponki se ponkana. Se khurumelo se metsi a monate. Motho wa methe khaola ke gute. Karutsila mo go thoron polo a ga e tshoko bolebelebe. Ka tha ke thomileng teng ba rena ke khotso le matutu ba jela ba re tedi. Rena ba shimane ba re heta hela. A o suthu. Totale kila re bona ka itiro tsa ga Dumaboko go motsa matsetsa le thafula. Ka re ke a khulela ka diphatso se bona se porogona malla go thosa number 1 se bone no go rakalla go dumo ga ta se ke ga yona. Nakale bitwa ke bidio a sa rale ke maloma go di mphepempe ke tshilise ke pherere ke a baba ke le shogo ke a loma la ke mmito a le go skokolla ke la ka molala ke khatsala nna ke mothaoloso Karo kharagatsa makharagatsane ke tema na go epa ke batho ba sika lo sekula go boraka jano ka tse pedi di ela ntlha ile ngwe kgaola motho o monte Kare ke sele ba lo a khola mmemma go duma ke re ma re tiseditse taemane e ta phatsimelang ditšhaba tsote ke re taemane e tsaletswe motseng wa Mahalaphe khoteng ya Thosa 1 1970, a year of wanderers. A boy was born, risen, raised, bred in Mahalaphe. This boy, during his school, he was excelling. He was glistering, glimmering. Teachers acknowledged that. They appreciated that. They saw that. It was in 1982. It was in 1982 when Gideon Boko started his schooling at Madibe Senior Secondary School. It was there then during his interim that he exuded his intelligence, creativity, and determination to succeed. Duma Gideon Boko was an active member of the debate and poetry clubs in Madiba, where from an advocate was born. It was in 1986 when we saw him completing his final years at the senior school in his senior level of education. And to no one's surprise, we saw him excelling spectacularly with first-class results that had enabled him to go and venture more at the University of Botswana. Not to only that, we see him having the desire for more superior procurement of academics that he was there then fulfilled with
adrenaline that served as a catalyst in him to go and push further at the Harvard Law University in America for him to come with his master's in law. Further nurturing his passion, he entered into the political arena where he faced a lot of significant challenges, being skepticism and resistance. But each time he believed that a united front was essential for him to change for a meaning. Each time he has risen stronger, showing to us and implicating as an expiry to us that setbacks are not failures, but ways of learning, and it opens new opportunities for learning and working hard. Today, we do not only want to celebrate Advocate Dumaboko as a leader, but instead we want to celebrate him as a symbol of hope for today, tomorrow, and the unknown that is to come. We humble ourselves before you. Thank you. He said, none other to nobody's surprise, that ke mofoko diwalona. We nurtured this boy. We love this boy. And this boy loves us. That's our boy!